Hi guys, sekarang saya berada dekat one of the most luxury and exclusive residence di Putrajaya. Okey, sekarang saya berada di satu unit di Par 3 Resident IOI Resort City di Putrajaya. Okay, apa yang specialnya Par 3 Resident? First, dia directly beside IOI Golf Club. Tak banyak kondo yang directly beside Golf Club. So ni resident ni memang by IOI. So you ada connected terus pergi ke Golf Club dan juga dia dekat je nak pergi ke IOI City Mall. Kenapa saya panggil dia adalah residence yang eksklusif? Sebab dia very low density, hanya 200 unit. Satu level ada 4 unit sahaja, semua unit besar. Jom kita check out dia punya entrance dulu. So ni dia punya foyer area pun sangat besar, nak letak barang anak-anak ke apa. Main door kat sini you ada digital lock. Okay, bila you enter, you akan jumpa this very huge space. Okay, living area you punya sofa facing the TV, you ada banyak tingkap. So you're gonna have a very maximum natural lighting. You tak akan rasa sempit langsung. Living area over here, dining belakang dia, dry kitchen over here. Okay, belakang sana adalah wet kitchen, ni adalah guest bathroom. Check out the view. Cantik tak? Jom kita check dia punya guest bathroom. Ni dry kitchen. Kita check out dekat dia punya wet kitchen kejap lagi. Ada peti sejuk. Masuk ke belakang, wet kitchen. So hood and hob, sink. You ada you punya washer and dryer. Unit ni fully furnished guys. So kalau you guys looking for a place to stay dekat Putrajaya, fully furnished, very low density, exclusive and a premium living, you guys can consider this unit. So dia ada 3 bilik, 3 bathroom, 2 kapak. Jom kita check out the first bathroom. First bedroom. Single bed, you ada study area. Okay, masuk sini you ada second room, opposite of the first room. So ni lagi besar lah, queen bed, built-in wardrobe, dan yang penting, this is you punya view. And the whole IOI Golf Club you akan nampak kat sini. Dia punya tasik semua, and you can oversee the Putrajaya itself. Ni bilik second room. Dia ada juga dia punya ensuite bathroom. Okay, semua kat sini kita pakai centralized water heater. So you punya sink pun ada air panas lah. Jom kita tengok dekat master bedroom. So ni adalah master bedroom. Sangat luas. King bed. Ceiling height pun is 12 feet tau. It's not the normal 10 feet, it's 12 feet. Dan yang paling penting dan yang paling mahal adalah dia punya view dan vibe dia. So imagine korang tidur sini kan. Korang bangun, this is your view. Sangat tenang. And then location dia memang IOI City Mall. Korang dekat nak pergi ke KLIA, nak pergi Putrajaya, even nak pergi KL pun is less than 40 minutes. Kan? Sebab dia terus masuk highway, directly dalam 35-38 minutes sampai KLCC. Dia ada juga master bathroom kat sini. Master bathroom of course lebih besar lah. Even shower area nampak ada tempat duduk babe. So the size of the master bedroom is really big. So unit ni adalah 3 bilik, 3 bilik air, 2 kapak. Condition dia sangat spotless, tak ada furniture yang rosak, very clean. Kita sedang mencari penyewa.
Kalau korang berminat untuk tinggal this unit, very exclusive and luxury residence di Putrajaya, boleh contact saya guys and enjoy this view.